pole Ukraine le Russia in do ni som ni palina ni ta a vau thla ni som pakua in rin ni ani update le akai hnoite kan ngai thla ho le don ani video masa kan puan to ang khan Russian mi pui pun khom na Vladimir Putin chuan thu asoya Ukraine kho pui chunga Russian missile ron kho jit phei puat lain Putin chuan aram mi pui sing tel Russian flag vai suau so ma thu soina nei ve mek bokani mi pui te chuan an ramta na thok chuak Russian sipai ramta na nun na thap che chuak mek te an thlop zian lan tira Russian president chu Moscow stadium a mi sing rol ma ron ding chuakin mi pui thoma tha hle hetiang reng renga mi pui kanin lung rol hi tun na ya la thleng lo ti in Putin chuan a soi hial Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russian force te hian Ukraine kho pui tam takan dang ping meka supply ron lut turan dang ping vek ni in a soya central le chimlama an chena zual ati Kiev kho pui chuan Russian beina an tok na sa hle a President chena atanga KM ni vel chawala a sel te po an ron tla dup to ane Zelensky chuan Putin chu mai chena mu angai ni in a soya in hu watangai ani mai chena in bia ka hunta it's time to meet time to speak ati nimin atang khan Kiev chuan beina an tok na sa sawe moti mai turani nimin lama thlona repair na mun police border ra live khodai mai mi chu bom chiat ani a heti lai hian separatist le Russian sipai tang dunin Mariupol hi an beiron mek boka chanchin buat sei lai hian an lata em hriat ani lo Russia in hypersonic missile amangta khotlang media ten an puang hritlat lova enge omzia le Russian Defense Ministry chuan voin inrin ni khana puanga Ukraine military mun poimo tak mai missile le indo thlona ral thuam dana an phin dar ni in an soitlat mai he hypersonic an man hi kinsal hypersonic ani a anti missile system te pon an dan thailo tur ni a soisa hrim kha ani hetiang ral thuam lian hi engwanga mang tamai nge ani hriat ani lo helai mun hi Ukraine Ivano-Frankivsk region ni in Interfax report chuan atar lang helai muna hian Ukrainian military radio and reconnaissance center oma Port City Odessa a missile system omna ani Russian Defense Ministry chuan voin khan soin he missile hian Ukraine le hnuai ral thuam chek na mun pui missile le aircraft ammunition chu a khor chiani in a soi Defense Ministry soidan chuan he Russia hypersonic missile kinjal hi Ukraine leilunga an voi khat man ani in Ukraine khotlang lam le hnuai ral thuam da na mun pui a phin dar ta ani he thil thleng hi khotlang ho le Ukraine takngel point an la ron soi chiang lova helai mun hi Ukraine khotlang lam Ivano-Frankivsk region ni in Deliatin khwa bulmaya ani he hypersonic hi engtiang che in nge a thona thriat ani lova mase hypersonic thona dan chut chuan helai hnuai ral thuam hun hi a phin dar vek don ni in a lang reng mai he chanchin buat sei lai hian he missile hlawm zet hian poya khoidan kim chang puan ala ni lova India News lian de zong le Arab lam news ten an ron tar langa mase khotlang media te thoma la re mak thung Russia in kinjal hypersonic missile man tak hi engang taka thokna nge khret zawnan han chai ho lok te ang u KH-47M2 kinshal ti in hei hi nuclear tharawa thuamani le atanga ka chhuat thayani a indo thlona atanga ka chhuat thayani bok nuclear warhead ani a ani na taka chuan Russia hian nuclear mangta ti pon soita ila adiklona omlove masera phlak thayang bera thupui man hi mitam tak kanin ti lau thong thaya kan mangta lo ti kha han soitel ve hrim te ang he missile hian KM sang ni thlenga ka phaka Meksom chakena wing thaya Meksom chu chakve ther takani darkar khata KM sing ni sang thuma tranga sing khat sangli za sari zeta chakena kal thei ti nani air defense thaber poina detect thailo turanga hialani Russia in he missile thlan na chan hi hriat chianal ni lova in biak na thuan op chho me ka le khothlang lamin Ukraine an ron pam dat le me ka wangte Russia mi pui thlop na Putin na mu thata wangte chung zong fom kho ma tang chuan Ukraine chu mang ang taka siama hun to ti chu expert terin danani tuna he missile puana hi mi ring cheng omlo na mun ni in alanga mun fian real le hnuairal thuam chek na mun ani voi khat ka a tidar theingal vek tur ral thuam an thlang ni in alanga
hei hian Ukraine rel ru athak deuh ngei na rin he missile chanchin kan soi zo hian chu kan soi chun zom don ani nuclear ral thuam a thuam kan ti to kha le tanga ka chua thei ni in do thlona Tu-22 M3 le MiG-21 ke po in an phur thaya ma se thil pakhat kan hriat tur chu kinshal hypersonic hian nuclear ral thuam le conventional ral thuam a phur ve thaya tuna Ukraine hun ma an bom chiat na hi nuclear zok nge missile pa ngai hriat ani lo conventional zok ani rin na alien zoka thuzia kan hmu thei china chuan Russia hian chimlam military district Venan le Western military district a chhop mek ani he kinjal hi ala thar angreng viau sang ni som pasari khan man thei tur atlang zarani soito angkhan he kinjal hian nuclear le clear lawa pai thaya khoi jok nge tuna hian a man hriat ani lo nuclear warhead a pai thei jok hi amang lo mai thei a chan chu a thonat u chuak em wangani kiloton za atanga kiloton zanga la ya thokna ani hei hi engtianga thokna chi nge ani tekhin thua kan man fo indo pui pani na huna US-in Japan khopuya boma thlak mangkhan han soi fiele lokila Nagasaki zoka khan Mark II bomanti fetmen tia aming leman phua chu thlak ani a kha kiloton somni pakhatani Japanese singte lan boral ngala an khopui chu a phut phir si veng vung mai ani oleti khan kinsalin nuclear warhead a pai thona dan chu kan re thiam to me US bom thlak kha kiloton somni pakhatania tuna kinsal hypersonic in nuclear warhead a pai hi kiloton za atanga zanga dai tina ni chu somni pakhat le zanga intam le dan chutin he missile hi Ukraine le hnuairal thuam dana bom chiat nan an hmanglo mai thei nimin maya dur tlanga electronic detector puak ringot po kha a thonat dan kha puana atanga meter zanga bial km chan ve biala dar thlalang chu ti ke veka kong kharte a in the hong pop mai ni kha nuclear warhead zok hi mangseng chuan km tam taka ngong ngei dona chu wangin putin a hian conventional zok hi a mang ni anga yani boro ka km somni thlenga in vor chho thaya accuracy hi meter khatani akap dik viau don ti na ni chu a target meter khat pon lama akap manglo ti na ni akap fu chatani berchu soito angin Russian indo thlona MiG-31 ke hi siam danglamin kinjal hi apai thaya tin bomber Tu-22 M3 hian pali apai thei boka Russian thlona chuan vorber Su-57 hian a phur thei bokani ole hypersonic hial Russia chuan a ron mangta a hei hirin lockdown chi ani inbiak na be sena sang taka omlain ral thuam le tran puina nen Ukraine tha ti chakania chutiang lam hoi zong chuan Zelensky chu be sena thar siam sakani inbiak da kongpo an zo du talawani kha hei wang hian Russia hian ti thayani tlem ta hle a tlom chunga pon thua te la Moscow lama hosan mai tum hel si lova akong chun ral thuam lian zok chu aron mangta ni berin an nga yani tichuan Zelensky chuan inbiak na chungchang ron sei chuak vele ta mumal le zenei zo ka inbiak ka ngai thu ron sei chuaka inbeina ti top turin hei hi kan ti mak mo ani ati Moscow lam chuan khan rang an lua vek to a Mariupol le longchol mun dang po an lua de vek to a longchol mun lian tak mai Odessa bulma yaral thuam da na po ni chena kan soi kha an ron phin dar me to ni kha Ukraine tan chuan amang an thlak ta hle ni in alang US-ian ral thuam mangin vur viau ma se ral thuam mang thiam le expert a sipai te aron tir miau lo wangin Ukraine tan thuk takin omzia anei lem lo mai thei hypersonic pu dup tak nu hian Ukraine IOA biagrem na thok zinga an ho tu Mikhailo Podolyak chief negotiator chuan Russia lama bia a kar khatemo a ayari nu vela in biak na fum fe zok na yangai thu a hril security quarantine chungchang te inka hai chungchang te Russian sipai in hnu do chungchang te le rambuai Eastern Ukraine DPR le LPR chungchang te soi ho puya som thar le ani ma se Ukraine hian kan ram kan chan don lo alati fan Biden ala chuan China lam alo vo ve char boka Russia in tran pui chuan ral thuam in lo man tirani chuan US sanction in ma chhonang ati khum chur reng mai Ukrainian Defense Minister chuan soin Azov Sea lama mun ma an chan tel ni ina soya Russian lamin tunkar chung hian ma so na an nei hret zok ni ina soi Britain lam chuan Russia hian na zokin Kyiv le Mykolaiv city ron nor le tan tummeka chuti lai chuan Russian lai pui rualin Kharkiv
Chernihiv Sumi le Mariupol chu an hual vek ni in a soi bok Azov Sea chuaka po Russia kuta omta ni in Ukrainian General Staff chu an soi steel plant lian tak ti chiatani kan hriat angin Mariupol lama inbeina ala chuak renga Ukrainian le Russian force ten Azovstal steel plant anin chu rep mai he steel plant hi Europa steel siamna lian ber polani Ukrainian Interior Minister Vadim Denishenko chuan TV kal tlangin thuaron puanga ka soi thei om chhun chu tuna hian kan economy a billion ber pakhat steel plant chu kan chanta ani ati Denishenko chuan Europa metallurgical plant lian ber zinga mi chu ti chiatani ati an va khongai thlak thin em heti lai hian vo in lam in beina boruak aliana nuclear side Russia in an lak sak tak omna Zaporizhia chuan in beina chuak na sa hle an deputy mayor Anatoly Kurtiv chuan Russian mortar le tengte helicopter le rocket beina kan tok na salu tukani darkar somthum pariat curfew puanani ati helai mun hi Ukraine chimlam Zaporizhia khopui dai fem maya ni in he thil thlenga hian mi pakua an thi to a mi som pasari an hliam to bokani seitur tam hlema se a seiviau chuan video buai puya hau tak thina news dang siam zelangai boka wangin heti chin hini phot se atop nan thil pakhat hantar langlok te ang leilama inchem harna le indona mangin kanin ma chon rup rupa mi sangte lan boral to a lamtanga in siamin in clear ran na kan lan tira miram runna le mi puinu naw tam tak thina thleng me kani heti lai hian van boruaka International Space Station a chuan unaw ang mai nan khosa thung mania kan soitak ang khan International Space Station lama chuan American le Russian Chinese po ni se lungrol takin na an thoklang nimin zirtop ni March ni som pariat khan Russian cosmonaut te chuan International Space Station hun hi an ron thlenga an kor ha krong chuan rilru an he hle kor eng le pol in polan ha a chu Ukraine flag rong chi ani indawa chua tang khan mi tam takin Ukraine flag rong hi remna le muanna an du zialan tirna an mangna sa hle ram le ri omlo na van boruwa ka chuan ram ri boina le ram in chu na inchem harna thisen chuana chuan huna changve lovani khati zong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngai thlak ho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ule